Dobrodošli u moj novi video i naravno došao je taj dan, dugo smo čekali, stigao je smart sat koji smo dobili nakon što smo uzeli A55. Prošlo nekih 2 mjeseca od trenutka kad smo mi poslali mail do trenutka smo dobili ovaj sat. Ja sam iskreno bio oduševljen zato što nisam čekao do nove godine, nisam baš dugo čekao. Druga stvar, kutija je jako lepa, evo vam tu naš A55 telefona, ovako izgleda kutija od sata. Jako je velika kutija, jako je lepo upakovano, proizvodi se u Vijetnamu, ali nemate ograničenja, možete da povežete ovaj sat sa bilo kojim Samsung telefonom. Ima naravno Bluetooth, Wi-Fi, GPS, jako brzo se povezuje sa telefonom. Podržane aplikacije od njega jesu Galaxy Wearable, to je baš za Galaxy telefon, ovo je za najnovije smart satove Galaxy. I imate Samsung Health, to je ona aplikacija gdje vam on u suštini beleži korake, puls, spavanje, na neki način vaš privatni trener, da kažem, koji može da vas gura da malo više trenirate, da malo više se krećete, da hodate, šetate, trčite, nebitno. Se više bavite sportom i da svoj život dovedete do perfekcije, da budete što zdraviji, da vam telo bude što bolje kondicije. Proizveden je 13.9.2024. godine. Nije bilo u magazinu. Ovo je nešto što je novo. Šta nije prošlo ni mjesec dana od datuma kad sam ja tražio. To je ja sam 1. septembra predao ovo, a i meni stigao sad. Bukvalno je bilo kao da specijalno prave za vas ovaj sat. Bolje da pređemo odmah na review sata. Baš i mene zanima kako radi, kako se puni, kako se povezuje. Samo znam da na starom telefonu nemam Samsung Wearable aplikaciju, moram da skinem. Novom imam i on se automatski povezuje sa satom brzo. Krećemo sa unboxingom. Već sam ja to isekao unapred. Ovo će nam trebati da vam pokažem kako se puni. To ću vam staviti po strani, tu je telefon. To. Ovako. Dobijete neku uputstvo. To ne moramo sada gledamo. Evo se vidite. Ovako imate kutiju u kojoj se nalazi vjerovatno punjač. To je kutijica, to ćemo staviti isto ovdje, a uporedit ćemo isto kako izgleda telefon ovako na kutiji i kako izgleda uživo. Znači, moramo paziti da pokidamo nešto. I ovo stavim po strani i ovo vam je punjač. On ima magnet u sebi kad stavite prema sat. Tako da može da stoji. Nije kao oni drugi su imali pipke, nisu imali na bežično punjenje. Odmah ćemo pripremiti punjač. Evo. Kakav je sad, ovaj sat je jako kvalitetan i dobar. On detektuje da je puls, pritisak i nivo stresa. Materijali, ajde da pričamo o materijalima. Ja sam mislio da će ovo biti od gume, ovaj ODD-a, ali on je u stvari od nekog konca obično, nemam pojma. Ovo je od gume, ovo je od aluminijuma i samo kućiš da je sat kompletno od aluminijuma. Jako lepo narupica, meni se jako dopao sat. Mislio sam da će biti malo slabije kvaliteta, ali je odličan. Kako se pali, pa valjda ovako. Kao što možete vidite, dobit ćete logo Samsung. I evo, znači prva stranica je identična kao ova na kutiji. Malo mi izgleda drugačije nego u kutiji, ne znam. Kućište izgleda veće na kutiji nego što je uživo, iskreno. Ali ovdje imate puls,
detektorom UV detekciju, koliko koraka i koliko je vlažnost vazduha ili temperaturu, da li će biti kiša napolju. I sat normalno. Trenutno mi pokazuje da nije povezan telefon. Nije povezan zato što sam na ovom telefonu kom snimam povezivo. Ulazimo u aplikaciju. Vezano je za sat. Ići ćemo ovako sekund. Start. Ovdje imamo zadnji update aplikacije na 51, mislim da nisam imao. Skeniramo ga, evo ovdje HF. Dovoljno je znači da uđete na aplikaciju, skenirate, pokazat će vam sat. Kaže, traži mi ovdje da resetujem sat kako bi mogao da se uparim s telefonom. Kakva glupost. Ajde, probat ću. Aha, provalio sam, imate ovdje transfer watch to new phone. Idete ovdje, ok, i čekirate ovo. Starting transfer, evo nam izbaci pop-up. Pokušavam ja ponovo da se konektujem. Prihvati. Confirm. Ništa, sad imam povezan s ovim telefonom. Check your phone to complete the setup. Sad meni se update-uje ova aplikacija. I sad nam se skida ovaj software za telefon. Trajem 154 megabita. To je zadnji update za sad. Jako lepo animacija, baš mi se dopada. Jao, kako zabode ovako telefon. Jao. Ništa ljudi, morao sam da resetujem sat. Kako je ovo glupost, kako je ovo mučenje, znači dosadi mi sat, znači još ga nisam uzeo ruci samo zato što jednostavno blokira, ne želi da dopusti pristup, kog razloga ne znači, jednostavno upari ga kao Bluetooth slušalice, šta je to problem. Kari, znate li vi koliko ovo traje? Da sam ja mogu da snimim još 3 videa za ovih sat vremena, znači ovo je bez veze. Pokušaj broj 10, ne 2, 10. Ok. Ovdje ćemo continue moj Google account. Ništa, kad enterujete PIN, on vam izbaci ovako sinje, bla bla bla. Yes, it was me. Vratite se nazad na aplikaciju. Ovdje sve kao ide. Povezujete se na Google Play. I nemam pojma, mi ćemo osnovnu aplikaciju instalirati pa ćemo kasnije da sve ostalo preko samog sata. Ali ovo mislim ne možeš ti da promeniš, na primjer imam 2 telefona, hoću brzo da promenim sat u satu, to ne mogu. To vam je sve neka uputstva da kažem kako se koristi sat. Vidite imate ovo da kontrolišete sat ovako. Tako je se javljate na poziv kako dobro. This missile alerts play or pause music and take the photo when the camera app is open. Dobra fora. Znači ovako kliknete kada vam je upaljena kamera i on vam automatski slika fotografiju. Dobra fora. No, ovo mi nije ni bitno, to ću sam vremenom da naučim. Finishing update, naravno. Kako da sam, koliko ovo traje. I napokon dobijete ovaj meni. Ok, neka se update automatski. Dobijete ovaj meni ovdje. Ne možete menjati teme i sve svašta. Koji da vidimo što ima? Watch faces. Imate ovako. A morate skinuti temu. Meni je ova fabrička jako lepa, volim te boje. Ali imate ovdje do drugih preporučenih tema. Znači ima svega i svačega. Neki su jako jeftine, neki su jako kvalitetni. Meni se sviđa ove, znači informativne, ima ih 3. Pored ove koje sad već koristimo. Up screen imate ovako. Imate oni drugi. Meni se i ovo dopada, znači da scrollam gore dole da budu velike ikonice. Daily activity kao. Malo weather forecast bolje da imam zvučnik i ostalo, znači moramo save ovako. I quick panel vam je ovo. Ostavit ćemo kao što je bilo. Da ima NFC i touch sensitive dot. Ja sam podesio ovdje i hotspot da možete Wi-Fi na telefonu imate kako bi on bolje radio. To jest kako bi mogu sam sebi skidati update-ove i kako bi vam učitavao mape. I evo to je to. Finish molim. Imate daily activity. Ovo mi se sviđa. Znači vremenska prognoza. Connections. Wi-Fi on. Znači bukvalno kao mobilni telefon radi. Nađite vaš Wi-Fi. Ovo se ovako kuca. Samo ovako možete da menjate. Evo, konektujemo se. Super, konektovao se. I to je to. Sad uzmete, izađete odavde. Ovako ulazite u menu.
Obavezno pre korišćenja proverite update-ove. Idemo ovdje da proverimo Replay. Vidite sad, ja sam teo da radim update, nešto on zezu. Ajde šuvamo, da vidimo da li možemo se odjednom da update. Evo, skinulo se ovo. Vidimo da li uopšte radi te mape i kako radi. Na primjer, ajmo i šta će nam dati, da li će uopšte išta dati. Driving. Iskreno ljudi, ovo jako sporo radi. Jako sporo učitava ove navigaciju. I šta ja dobijem ovdje? Levo, desno, levo. Daj mi bre nešto ozbiljno. Show mapa. To je već ok. Ovako već može se... Meni bi ovo značilo kad idem na putovanje da mogu da koristim. Sad vidjet ćemo koliko će trajati baterija na telefonu. Naravno, ako se ne bude gasio. Zašto bi se gasio display? Gasi se zato što nije always on. Aha, možete ovdje vidjeti celu mapu. Pa ok, ovdje kliknete i onda se... Ok, nije loše, dopada mi se ovdje, možete da menjate izgled mape, da li da svrži navigacije ili nešto drugo. Proverili smo, probao sam da pozovem ženu radi. Pokazao sam otprilike neke osnove kako da povežete sat, kako da updateujete sat, nove aplikacije ubacite nalog. I kakav je utisak korišćenja ovog sata tokom jednog celog dana. Pa šta vam kažem, nije loše. Malo je duže trajalo podešavanje sata, korišćenje samog uređaja je izvanredno. Doneo je neke nove stvarčice koje su se meni dopale od Samsunga, kao na primjer ovu lepu pozadinu. Verujem da su i drugi satovi imali tako nešto. Ja sam htio da probam da koristim navigaciju i da vidim da li to možete koristiti tokom svakog dana. Možete, s tim što vam izostaje brzina kretanja ako ste u vozilu, ne znam, vozilu, autobusu, automobilu, nebitno. Ne dajem informaciju koliko se brzo krećete, inače dobijete kao na telefonu bukvalno. I ne sviđa mi se to što strelica kada se krećete onako nije ravnomerna kako se vi krećete, već ima neke lagove, neke tipa na svaku sekundu se refreshuje vaš putanj. Eto, to mi se nije dopalo, inače ovako funkcionalno je. Imate ovako vremensku prognozu i to je jako detaljno. Kako povezujete na internet ovaj smart sat, idete u Wi-Fi. To vam je ovdje. Zadržite i dodate internet koji želite. Ovako idete nazad, hoćete izmenite plus, idete ovdje. Measure. Sad ja meni nije na ruci baš pa iznad lana, a nema veze. Na primjer. I sad to možete da odredite aktivnost koju radite. Jako je brzo sad za korišćenje, s malo podešavanje bilo teže. To mi se dopalo. Imate poziv, to nećemo sad. Znači ja sam koristio ga danas ceo dan i mogu da kažem da sam ga spržio za 6 sati je ispraznila baterija. Punjenje na nekom sporim punjaču od 0,8 ampera je tipa pola sata, tako da brzo se puni. Ovako tražite svoj telefon, sad ne znam da li će zvoniti. Možda nisam povezan sa njim. Imate S-Health aplikaciju, to je Samsung Health aplikaciju, tu možete vidjeti svoje korake, koliko ste spavali, body fat consumption, otkucaj nivo stresa, jako sam bio stresiran, danas nervirao me sat tokom podešavanja, nema veze. Možete pisati poruke, vidjeli ste jako je precizan, touch na njemu nema greške. Ovdje imate neke početne ekrane koje možete da šaltate. Evo na primjer, ovo ćemo da imamo vremensku prognozu za zrenje. Ovo se odvede ovdje u forecast. Imate na dnevnom nivou i na nekom nedeljnom nivou ako možete. Standardno kao na telefonu, onda imate nivo zraka, imate vlažnost vazduha, imate brzinu vetra, sve ono standardno kao i uvek. Onda imate tu, dodajte koliko ste spavali, ponovo skelet, muscle, body fat. Ovo je dobra stvar, ovdje možete da utvrdite koliko stvari imate masti, koliko imate kosti u sebi i mišića. To je zanimljivo onako. Ajmo ovdje blic. Imate blic ovako, znači imat ćete nešto da osvetlite, na primjer tastaturete. Funkcioniše. Zanima me što su ovako, verovatno vremenska prognoza. Aha, ima mnogo zanimljiv feature. Provalio sam šta. Jao, kako to zanimljivo. Kliknete ovdje i sad koristite telefon u vodi. To je u stvari ta vodootpornost. To se nalazi ovdje, ima membranu, vidi se odavde. Kad izađete iz vode u stvari, kliknete ponovo na ovu
kao kapljicu, zadržite 2 sekunde i gasite vodootpornost. Tako. I onda biste trebali 2 puta da lupite sat, kao da ispadne voda iz njega. Tako da ne znam koliko je vodootporan, onda nije potpuno vodootporan. Normalno ovdje možete da uđete na YouTube, na Google, da srčujete nešto na brzinu što vas zanima. Ja ovdje sam nešto malo presrčao bez veze, totalno nebitno. Na primjer, ovaj poznati YouTuber koji voli da radi review telefona, to najviše voli. A ja, na primjer, da pustimo video. Kako se počao ovdje? I cannot wrap my head around how it got 700,000, and now I still can't believe that I'm holding this. Like, I remember seeing all of my favorite creators unboxing their... Možete da uveličite ovaj klip. Prezadovoljno sam kako ovo radimo, malo, ali simpatično. I to bi bilo to, mislim, imamo ono klasično snimanje razgovora, imate kalkulator, alarm ujutro vas budi. Punjenje je trajalo oko pola sata. Brzo se prazne, brzo se puni, ali ima dosta feature koje mogu da vam olakšaju život u neku ruku. Tako da meni je olakšao zato što nije nastupio neke pozive, tako da se javljam preko njega i eto, meni dosta znači. I tokom vožnje naravno, ako se ne mogu snaći u gužvi, pustim navigaciju, eto koliko toliko možda mi pomogu. Hvala ako ste pogledali video do kraja. Nemojte zaboravite like, share, subscribe i vidimo se u narednom videu. Trudit ću se da vam snimim nešto dobro i ćao!